gira umuntu muri kumwe, ambia ambaye mko pamoja, ntuzopfe urupfu rw'ikijinga. usikufage kifo cha kijinga. Mubwire kandi, mwambie tena, ntuzopfe urupfu rw'ikijinga. usikufage kifo cha kijinga. Mubwire kandi, mwambie tena, ntuzopfe usikufage urupfu rw'ikijinga. kifo cha kijinga. Mubwire kandi, mwambie tena, ntuzopfe urupfu rw'ikijinga. usikufage kifo cha kijinga. Amen. Amen. Okay. Igituma Sababu nanse gusoma amajambo menshi nimekataa kusoma maneno mengi nuko aka kantu ari introduction. ni kwa maana hii ni introduction pekee. Hariho inkuru Kulikuwa habari mu nkuru za Dawidi, katika habari za Daudi, harimo inkuru nyinshi. pamoja ni habari nyingi. Imwe irashobora gutuma uyiyumvira ko kuruta iyindi, Moja inaweza ikasababisha unajifikirie ko zaidi ya nyingine, ariko inkuru zose za Dawidi na karorero k'umuntu agomba kugendana n'Imana uko yovyifata. lakini habari zote za Daudi ni mfano ya mtu anataka kutembea na Mungu kisha anaweza Si umuntu kushika. adacumura gusa, Sio mtu mwenye hafanyi ariko dhambi n'umuntu peke yake, yashize umutima koma. lakini mtu ambaye anatia roho kwa Mungu. Reka ndababwira inkuru y'umuntu yitwa Abineri. Acha niwaambie ni habari ya mtu anaitwa Abineri. Yari umukuru w'igisirikare Alikuwa mkuu wa jeshi mu nganji ya Sauli. katika utawala wa Sauli. Umunsi Dawidi yafashe igitambara Siku Daudi alichukua kitambaa akuye ku ikanzu ya anatoka Sauli, katika kanzu ya Sauli, abwira Sauli, akaambia Sauli, sije nshaka kukwica, sio mimi nataka kukuua. Imana yavuze izoshitsa ku mwanya wiwe. Mungu amesema atatimiza kumuda Ewega wake. mwamungana gutyo, ni gute wiruka inyuma y'imbwa ipfuye? Sasa Mungu ambao unalingana hivyo, gisi gani unakimbia nyuma ya mbwa Acha ishakufa? bila Abineri, Akaambia Abneri, ni gute uri responsable ni gisi gani uko kiongozi ukananirwa gucunga umwami alafu unashindwa kumchunga ugiza mfalme, makosa? unafanya makosa. Caragenda Akenda igihe ciwe cyo kugaruka, nyakati zake za kurudi, amaze kuba umwami alipokuwa mfalme w'ubwoko bw'Abayuda gusa, wa taifa ya Wayuda peke yake, Abneri agira amahoro Abneri akawa na amani na Dawidi, na Daudi, kuko Israeli igipande cagazwa n'umwana yari yasigaye mu bana ba Sauli. maana Israeli ilikuwa inatawaliwa na mtoto ambaye alikuwa na mtoto wa Sauli. Amaze kugira amahoro, Alipomaliza kuwa na amani, ariko hariho Joab wari umukuru mu gisirikare ca Dawidi, lakini kuna Yoabu ambaye alikuwa mkuu wa jeshi katika yarafise kijeshi cha inzigo Daudi. Alikuwa na roho mbaya kuri Abneri, kwa Abneri. na Dawidi yarashavuye, birazwi. Hata Daudi amesirika, Hama inajulikana. uwo Joab Alafu Joabu acahamagara Abneri akaita Abneri, bavuganire ku ruhande, wazungumzie pembeni, uzobe maso. uwe macho. Utwo tuganiro two ku ruhande Uto tuzungumzo twa pembeni, ubaza Imana imbere kutujako. uulize Mungu kabla ya kutuenda yetu. Ni abantu banywera ishano, Ndiko watu wanakunywea sumu. wowe ubabariye ntibisigura ko abandi bose bakubabariye. Wewe ukisamee usizani kama watu wote Babarira watakusamehe. ubandanye ubaho, Samee uendelee ibikurikira kuishi. bibe en public. Ya kufuata yafanyie katika Muribuka kundi. rero Nakumbuka sasa yuko ya kwamba Yoabu yaciye yica Abneri. alipita na uwa Abneri. Dawudi avyumvise ararira. Daudi alisikia akalia. Biri mu gitabo Iko kwenye Samueli ku ntango cange c'abami, nanse ko haro. Samueli mwanzo wa falme. Nagomba rero nigishe ngaho, Nilitaka nifundishe kurikirana hapa. neza nk'abantu bagomba kumva. Fuata vizuri kama anayetaka kusikia. Dawidi ariko arazunguruka Daudi akiwa katika hali ya mu majambo yiwe, ariko ararira. katika maneno yake analia. Uyu munsi Israeli iratakaje umuhizi. Leo Israeli inapoteza shujaa. Uyu munsi Leo umwe mu bantu bakomeye mu gihugu
aragiye. mtu mmoja katika watu wa 10 nchi anaenda. Uwo niwe yamugwanya, Huyo ndo alikuwa ariko yarazi anampiganisha, yuko yari mu mategeko y'umwami. lakini alijua kama alikuwa Umva katika urukundo amri ya ruteye ubwoba. ufalme. Sikiliza upendo wa Acagera hano zaidi. Dawidi mukurira arashavura, Ikafika mkulia akasirika, arambwira ngo nawe wewe nawe upfuye wapfuye nk'umujinga, akamwambia na wewe hata kama umekufa wa umekufa musirikare muzima, jeshi nta mzima, migozi wari ufise ku maboko, ulikuwa hauna kama ni gute mikono. wapfuye Kisi nk'ikijunju, gani umekufa kama mjinga? ni gute utakoresheje yawe maboko, Ni kisi gani hakutumia ni mikono gute yako? wize ariko ukananirwa kugwana n'uwaje Ni kukugwana. kisi gani ulisoma lakini ukashinda kupigana Naho na yamuririye, kupiganisha? Hata kama alikulilia, yibukije ko yapfuye kijinga. alikumbusha kama amekufa Gira uwo kijinga. mwicaranye, Ambia aliye kando yako, ntuze wemere gupfa urupfu rw'ikijinga. usikubali kufa kifo cha kijinga. Ufise Yesu muri wewe, Uko na Yesu ndani yako. ushoboye gukangamira idayimoni yariyo yose ikagenda. Ukapokea pepo yoyote ikaenda. Ntuze wemere gupfa urupfu rw'ikijinga, Usikubali kufa kifo cha ntufe kijinga. nk'umujinga, Usifi kama uvyanke mjinga. uvyanke. Uvikatae na Ufise ukatae. Yesu muri wewe, Kuna Yesu ndani yako. ni kigwanisho kiruta ibigwanisho vyose. Silaha zaidi ya silaha zote. Profeta ashoboye kuza kugushigikira, ariko Yesu atuye muri wewe. Yesu atuye muri wewe. Usikufi kifo cha kipumbafu, Nufe urufu mwiki na jina. shetani hakuwezi, Na shetani na mapepo hayakuwezi, daimoni mizimu ya familia yako haikuwezi, ibicaniro vyo mu miryango ntibikigushobora. Muze wemere gupfa urupfu rw'ikijinga. Ni gute dayimoni zo gutwara abana kandi ufise Yesu? Ni gute dayimoni zoboha imiryango kandi wowe ufise Yesu? Muze wemere gupfa nk'ikijuju. Gwana, nigana, haguruka, ubwire shetani narahawe ububasha bwo kugukandagira. Ndafise isezerano yuko atakibuzongira.